Gayanya konsumtif. Jek beragat ngitungan ke salon cuci muka, ribona, manisona, manis susu. Dan liu janina STMJ. STMJ itu sembahyang taat maksiat jalan gitu. Tuh gitu, jani ke pura membakti ben mani ke komplek mekoncrengan tuh. Tak sampai pura-pura. Kedua rumah lantas metode umur sekat 6 gaya benjeng umur lain. Coba itu misi khusus fitness gitu. Metode lo rumah, metode di lo rumah. Kaya nih orang cerita tanto mau pelaan gaya. Anampun kenten madui jati, dados kantun kenten kenten nah proyek ngiring rapi kan saya dapat untuk itu takon tukone tadi mah takon wih deh paman si Darmo Wangso pilih ke rakyat mandek nate Karyo Rajo Suyo Simbungan si pang bareng nyaksinin MNT dimbing kan kabarnya waduh yang ibu ngancan montok dan legit babok aduh mati aku aduh bisa ada maling apa kan polisi ya Macan liu maling aja liu nang polisi makanya maling polisi harus berterima kasih dak maling Macan liu udah perampok sapam kayak Macan liu udah selingkuh bumalau kayak kan kerja sama dan kayak bungut tidak gede bungut gede jungu gede tengah gede lawak gede lengan gede kejang gede mawen cuma dan pak gede Iya, nyoman. Oke. Tadi mana? Marau, besul sih marau na. Makin napon pengumum lebih banyak. Napon tapi mahap maco sih bisa. Ini fleksi tuh. Mungkin caranya. Sayang orang sih ada nama pijat tuh yang sakit dubur tuh di kaki ale tuh itu penyakit tuh. Oh di jauh jadi itu jelas gitu. Betul itu beneran pijat lepas sih dan tuh. Aman sih tukang pijat tukang parkirnya. Ah lu ngomong tukang pijat bau. Dia itu pang manyelah titik. Wah.
Sidim semakin ulun daripada nasirya mapan wimuda dwi kang jaraken kunang dadu jarita lama kaninadan kekening sod-sod upadrawu kuasanira panduk betara Oglio! Wadilak semula sahkan sepingeran dudin porayu monar Iwayu kebetulan mereka naikang berding litan Wabah teja wayu akas lintang terang menuang surya jun Sarno meja sang yang ringit diadu molak jadu Sawit kaning tinudu de sang yang pola mukawin uniwit kuwini kadir sang yang guru reka Waduh
Taning sampun jangkep marikana kangas tegas sekali. Wangi kedali lo, pekawan keras lebih pian kalau moni. Wangi akan memikirkan yang kawin suara murni. Wah yang berperang, cari dia. Winur si temangkitan sah marwan tenikanang kuru bayun negara. Warna niat. Wijilan sirari lihat maju satria peringan dani. Patut kaca penelasir. Warisan kalma paling sabar menang. Mapan mangan-mangan ikangatnya. Kumo ikanang jangan kelalaran pihak paling ikanang jangan. Semoga nih. Waduh cari. Pawijilan sira sang Gatut Kaca. Warna niat. Wijilan sir bimuat majuaning sabu menalu. Warjanu parjanu para samurap sirap natan walikan asing sebakon seri narin hidup. Sampun mangan kunang sapu menan. Wantian temangan-mangan. Sirang Gatut Kaca minget lawan kanang pewayangan kuning. Wasang tabik singyo. Wasang tabik yang sinhuniaya dikisi cabang tetuke. Tansah hangaturaken semua pangastungkar. Lama kanitan kening sod-sod upodrawu. Lan kadiang apo. Kinon kang kaulenyat pada kayu mangkirejeng. Menawi anupi prayo winarah kaki nupi te. Lah, warah akan lama kan si cabang tetuke mau lu. Wah, lari.
cabang teduke pekalakan mapan wis dinarima salwering salwara pawe lawan dewata bersamaning kunang swarga loh kita sigera mangkat mangkit pagutaken satu ni kanang swarga kalau perconongan nguni-ngunian kita sida majah sila si kalau perconong Bapo Bathara Siwa Wiprayo pawe kunang panugara luwih lawan kalakan mangkana nanak cabang teduke singiro iyayaning tuhu samangkana tadah likalaning bayu aturnian matopati natan wihan kang kaula kiwalu-alu iya dikisi cabang tukun bayu amajah satu ni kanang dewatu Iraga dari rakyat cilik ngoyong di pedesaan hidupnya dari petani tak tanin tanah yang hidupnya sedata melaratnya kewah duen subuh mawi dan kewah memulau padi warang mupu memulau jagung mikule mokoh rabuk ngemal-malan pajak 1000% naik selain kelangon mangah pajak mangah belin rapok kan bakewah ngelah lantas kurang gayanya konsumtif jak peragat ngitungan ke salon cuci muka ribona manisona manis susu krem siang krem malam pangnya putih ngelah pi anak mesekolah pi bio pangliu dong sing stres polowe ngelah kirago lantas sesuwonan dini di kuru bayu mekejang pemimpin ngerasa ngurus rakyat mekejang pemimpin ngerasa ngastas nama rakyat ian mekejang pemimpin atas nama rakyat ngurus rakyat bener sejahtera rakyat teganin tegajak lengah rakyat sesuai wagat Bathara Siwa menawi Bathara Siwa malumpu lawan kanang Sumayong ni yang sida si Gatut Kacu amajah satu ni kanang swarga Bathara Siwa Wiprayo lugraha panugara luwih lawan sida si Gatut Kacu tekaning tekaurara manas tapo kelalaran di kanang janu puah sangkaning popap Bathara Siwa kewalan siat Bathara Siwa Gatut aduh menang ratu menang sampunang ratu jaga gerosokan ratu menang kau dia ngapo cara ketuale nang anak lampak sirut si Gatut Kacu tuh melunguh riyen ratu ijen di tiang parekan ni ratu tuwa matur risampune di tiang tuwa pulih matur sapun api je kayu ni ratu jek durut sang sampun deng nak kengken kenek nanang banding nyadeng sang Gatut Kacu kau nyok rasa kesuargaan jek wanen sam caling nananging ngoyong aludah ngoyong negak di tiang tenemang ratu kerjagi unyuk rasa napi kan diatur yang merdah
kewanten sedurung Ratu nyuk rasa kesuargan ijen ditiang pareken Ratu tuwa malih matur. Yen sampun titiang pulih matur sapunapi kayun Ratu titiang dados pareken tan kuat sing budi titiang ngiring daging pekayun pelungguh Ratu. Kewanten sedurungane Ratu Pirengen dumun aturi tuwa Ratu Pirengen. Duh masku bapak ngajak paksa aganal Ratu sang Gatut Kaca pelungguh Ratu sampunang pisan Ratu bos memaksa pikayun Ratu ngelirenganing saking ngares dasare nantuk pikayun sane ban-ban dasare nantuk pikayun sane alon lileng mana selimuran pikayun Ratu sane Brakmantil perang tekan ulah siaten Ratu kemomuang karone wenten ring angus sariran Joko Ratu salimuraning aksara aji sastra angin nyuluhin gunana kemesuluh Ratu mangda sidegalang mangda sampun kepedengan pemargin Ratu ngojo malupeng sesananing Agusti sampunang Ratu lali ring Sudarman Joko Ratu memareken menyerake ring Ida Betara Widi unyuk rasa dados unyuk rasa nak zaman demokrasi penyampaian pendapat niku becik napi malih unyuk rasa mengatasnamakan rakyat cilik bagus becik niku kewanten Ratu unyuk rasa pangangon terasa sampun ngangon otot yen otot angin unyuk rasa brutal pemargine kadimangkin anarkis pausang tetujon Ratu unyuk rasa becik kewanten pelaksana kaon kinten kantor camat cak-cak kantor bupati benyahin kantor gubernur wong sira rugi rakyat kewah pajak menek-meneken terus eling-eling angan Joko Ratu panak nang kocong ten iki Ratu putran sang Penawa putran sang Bimasena Ratu bani mau sang raga putran sang Penawa laksana pikayun baos pangnya manut kadi sang Penawa bani ngraos sang raga panak nyalian pang bisa Ratu ngelangi ampunang soroh ampunang langsogen tegah hangu apin laksana lantas tengak nganuten soroh nganuten wangso apin Ratu turunan sang raga luweh kewalau bikas itu tayin cicing moyang tayin cicing na sampun bengung benu yak nyangat ang bengung benten tenak lo ngiring mangkin introspeksi diri mulat seriro sampunang dewo di swargan obat abet nak kewah krodit masih dewo di swargan maronang sewai uyut peh sing ngerti dewo montung ngelemah atur rencanang sari nangin ngelemah hujan lantas ngelemah biyen uyut hujan becek sing nawang karyo
Monggon misi kleng, mau keleng bin misi. Kemudian dewa obat abet iragau patut introspeksi diri mulat seriro. Doye ratu dados ngaworat rikirin kurubayo dewa di swargaan bingung ngalih hadil. Yan hujan dagang es kewah. Bangenang petani ngeleng. Nak merebat dagang es jak petani lemah. Tiang ampun ning ratu bersih jujur ngisi gumi dan KKN. Kewanten pengabih ratu tando mantri manco mengawo jujur napitan. Mangdo sampunang sengak lawarapane usak sero jiketeng susu sebelanga usak ulyanila setitik. Gunan sampat mulo ngai kedas kewalu yang sampat kotor ngidang dan sampat ngai kedas. Kadi mangkin kijau lakoni rakyat ngalih keadilan. Di TV jaksa sampun kena kasus suap. Ane ngamong keadilan subuh sing adil kengken dijauhi rakyat ngalih adil. Kelan ratu mangkin introspeksi mulat seriro ke dalam mangkin bagusen. Tando mantri mangdo sampuneng sengak maling bertaut maling. Mekejang raosang anu berantas KKN ngomongan lantas KKN. Yen sampun sapunika pengelaksana metu campah yen sampun campah nika sampun kirangan kepercayaan sang ratu-ratu ngisi jagat. Kewah rakyat kal percaya. Tuh. Tualeo. Singsal si Gatut Kaca malakul tualan waduh. Sampun ngaratu nyesel mireng ngatur titiange. Mawinan titiang purun matur sapunika ring linggih ratu. Duaning tiang sayang ring ratu. Ingat tiang ring bos Adin Ratu Sang Penawa. Paman tualen, paman ngempu putran gelah, ijening cabang tetuke. Kengken paman nyayangan panak paman merdah, pangketo paman nyayangan putran gelah. Urip tiangon tiang tatak bakti, bakti ring linggih ratu, tiang tuwa ten wenten wan tiang-tiang. Madan dia sampun pecehkan kuping dia duang sen tengah bengol. Gigen dia sampun keliling kota pawahi. Sapa mati ke nanti tiang wenten tenapi. Kewanten denul sang yangat mejiwo nekat dia ngosariran di tiang. Do tiang tadi nak tuwo meyaso kerti ken gumi kalin tiang mati. Pantes adan melah tiang nuka ucap di gumi nika gunan tiang tuwa. Wah, tualen yang tuhu sama kaneng. Kewalu paduyat matan tan sah sirit tuan Gatut Kaca angantan anata sakeno sano mantri sedaya mikenten sampun ngiring bawahan-bawahan iku turiksanin sami mangdos-idos sami bersih yen sampun ratu dados pemimpin bersih rakyat sindak bakal bersih yen guru mengencah mejujuk rakyat jeung ngencah melaib ampun yen yuk kewala lihat nong raris lihat nong meong garong kade nak subong iring sang Gatut Kaca kal netesin natasin mekejang pengabih tano mantri tekaning teke jeknu dini genjengit dong tanah nadijo tunden bakat sertifikat nci pebedeken benyomo mikir kuda ya de gumi nak sing ado ak milik mekejang ak pake
Dojo Arto Brano angke kenci apake betlah masa kontrak tagih kena Ning rasa ngawak generasi muda, generasi penerus nu kene-kene katerusin. Ayak sangkep beli banyar megarang ngale bukcu pangman nyelelek diadak ngambilin cipulas. Dono nang kentimpala kau pupungan menek limo ngerosang setuju. Tu apa kan setujuin? Tuh. Nanang jak jog-jog kan penarkan nanang Tumaro nak nyongkok kada na menjauh. Kau pikir jangan di mau pecuk ngalis Wakil nakan nanang yan monto Brahman tiari desang gatot gacot tu bani nanang matur map nyag wingu kapiling kita. Tungjang sing bani. Mawin bani bon maso bareng ngelaheng. Ulian bareng ngelak nih. Apo jirago bareng masuk ngelakan metu kena nyayangan. Wire sayang metu kena nyago. Nanang jang jejoh. Bani, dasar bani Nanang sing ado pemerih. Sing lah beban adani. Tuh gitu. Yang cai ado pemerih, ado kepentingan kewah bau. Nyereneng na agung sing bani matur. Mawin sing bani matur Nanang matur pelih ngen pecat ngen. Kepentingan ada tu nanang dia ada kepentingan. Kepentingan nanang bersih, nanang dot nepun pemimpin luih. Ajo makin rakyat sing ido kan liang nanang demen. Gitu. Kan nanang nguring cai. Asal ada nak berkepentingan liu bau. Sing kangwa pura bersih. Kuda dua, pura-pura. Pura-pura liu nak pura-pura. Mawin pura-pura dan liu janina STMJ. STMJ itu sembahyang taat maksiat jalan gitu. Tuh gitu. Jani ke pura membakti ben mani ke komplek mekoncrengan tuh. Dasarnya pura-pura. Oke, gitu. Nak uyak pura-pura. Yang bau dasar pikirnya pura-pura pesulnya kewah bau. Liun bolarkal pelih dong sing keliru liun. Melen pelih jak keliruan. Melenan. Ian pelih hukum ngenon pasal. Ian keliru dadi benin. Tu keliru waduh yadnya. Sebilang ada upacara jadi betul pelang. Keken hati-hati ada upacara agama. Pelih tau sing keken keliru. Hati-hati ada bom cocok tu. Hati-hati ada anjing galak. Nyak asal. Hati-hati ada tikungan tajam. Ngerti nanang? Hati-hati ada upacara agama sing nyak asal. Mawin sing nyak. Nanang lah timpal wang Jawa. Takon nanang. Engken. Beli-beli. Setiap ada upacara agama kok diisi hati-hati ya. Memangnya ada bahaya apa di sana ya gitu. Oh gitu, asal hati-hati konotasinya bahaya betul. Oh, hati-hati ada anjing galak cocok tuh. Hati-hati ada upacara agama sing asal tuh. Sebab namadan upacara tuh, upa tuh dekat, cara tuh jalan mendekatkan diri, tuh upacara tuh udah hati-hati. Kengken benar nih, ya nayan caro nanang sih gitu. Nak benar dong sing karuan masih. Benar nanang nih orang nanang. Nah kadang daun mendek yang penting ngerti timbale. Kengken, mohon pelan-pelan ada upacara agama. Atau mohon jalan pelan-pelan ada upacara agama. Turis takon tuh ngerti tuh. Oh gitu, oh. Jadi kena liu gitu. Liu gitu. Bolebang nasi gitu, nasi bolebang ben bakat lebangan. Nak uyak keliru logi. Keliru logi ada itu. Jadi tepuk timpal daun jurang orang ada nak mati. Ikut bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Anung, semoga diterima di sisi Tuhan gitu. Di sisi Tuhan dia sebebak. Mungkin liun mau mati lah ada di jauh kan lagi.
konsep irago dinu sing gitu kan semoga menyatu dengan Tuhan menyatu do milu tuwong sing nepuk nunuk rago oke to nang gitu kan nang urin cai melenan ngomongan melenan temang melenan artine empuk ti diamon kan kerusuhan diamon dalangnya nung dalang pulas rumah barang ora nanang kijau sing manpo barang kalau dari gitu dah kerusuhan diamon dalangnya anu gitu kayak kerusuhan mesti dalang dan nih oke itu makanan nanang jai harus intelek berpikir cerdas berpikir udah nih patut dicerdas wire zaman bo global patut banyak cerdas kecerdasan tuh kengken carane kengken cara ada kecerdasan sebilang irago hidup irago patut melajah ken alam melajah ken simbol irago liung lah simbol apa tulis si gamel nih gamel apa gamelan Bali ning nang nung neng nong mentung ngene tua nih hidup irago nih ngalih kebahagiaan dasaran bening nang nung neng nong ning ngalih bahagia dasaran otak nening ya otak kalut sing mungkin bahagia nak sugih tonden karwan bahagia nak tiwas netek tonden karwan sing bahagia sebab bahagia tu pikiran ngen jening tu bahagia begitu nang ngalih ning dasaran otak tenang saruat otak sing bening no, keseimbangan tuh ngelapis 2 juta kang uang barang 500 beli mesti soben juta tengah jadi liu nak sing seimbang tuh gitu ngelapis 2 juta kaplak barang 200 juta beli sisanya ngeridet dong sing bilang hari ngekirin kredit tuh kan sepeda motor ngeridet kompor gas ngeridet mesin cuci ngeridet kayak ketongol 10 spring bed ngeridet aneh pikir sehari-hari jekridet nganten bisa gau daya nu masing man metulung tuh kok tau kredit itu neno bayar mati nak dibayar agau sing bareng man menjenukan tuh kok tau tanggal 1 sepeda motor pang lunas kaplak iyo lantas mati sing tayan pegawai dealer teko menjenukan barang nyamo di rumah aja gedek nek kukul lantas kelana nangurin cipang sadar gitu naik ning nang nung neng itu waktu itu kesabaran liu nak jani sing sabar mau sing sabar jani memulo ben mani pang mebuah kewah nganti entik neng kengken cara jani memulo jani ben mani mebuah ya nane malu nak tua nerago ipeka memulo nyut irago maro mupul ngalapin yang jani len yang sing mebuah ben mani buang memulo ulian apa tuh ulian sing sing sabar negaan sepeda motor ngantar di lampu stop nih maro kuning nih lampu stop nih makanya barak ya ilot nih ngalam pangdok kena barak lian apa sing sabar daya numah nanang ken tunglah panak lu marot lulas tiban umur nih marot lulas tiban gaya aja umur selai tadi gitu meriboning metlano tensi sik gitu daya numah marot umur lulas tiban marot lulas tiban tuh gaya bocor selai ada gitu sing sabar begitu bayang ulian sing sabar tuh marut lulas tiban umur gaya bocor umur selai terbayang jentot gaya tuh lo rumah lantas metode umur 6 gaya benjer umur selai tuh gitu misi khusus fitness gitu metode lo rumah kaya nih orang cerita tanto mau pelaan gaya oke dong orang misi krim malam krim siang banyak putih kulitnya selembut kulitnya banyak putih apa putih barak cerbudang menggoreng oke tuh ning nang nung neng nong asal nong bangko bo liwat no boleh kan bangko tuh mati nih bokewah jani udah kewah ya apa buat hidup ini mati beliun lampe biau perlu cim lajah mati leng jani wah nih kan mati melajah mati ada nak sing bisa mati nyen
Kenapa nawangnya nawang ben mani ben puan mati ling jani perlu siap-siap mati. Bang do cimaro alih kan mati ke pupung cingen. Tukak itu, ye boleh ben mati semua bisa sing mangen. Boleh ben mati kul-kul sing mangen. Ujang awak. Oke itu, klan perlu belajar mati. Bang seken mati cinyang pidan. Ada nak sing bisa mati. Yang sedo nak mau pangkat sedo. Ngen sedo nak misi-misi pangkat sedo bo. Camat mau pangkat sedo, bupati mau pangkat sedo, gubernur sedo, presiden sedo. Umarone kan sedo right. DPR sedo. Nak agung sedo, cokordo sedo. Gusti Ngurah perdewo sedo. Si pangkat. Yan mantuk lebar prano. Yan bangko buron. Ubong lado ngongon sik tu. Kewalau ya diastun misi pangkat. Di benangan rago ngamong pangkat sing bisa ngamong pangkat nyak sing sedo. Jadi itu polo na bangko nasne cara buron bareng tadi nen. Oke itu, kalian cari hidup perlu bekenap perlu pelajaran hidup. Oke rago belajar dari alam, introspeksi diri, dasaran ben keningan. Yen bo rago ning metu rago kesadaran, ngalien subo rago sadar sing kewah irago hidup wireh dasaran ben kesadaran. Oke itu nang mimi ratu. Hujan bunga ulung uli langit di waratu merdah. Namun miik nanang di waratu ngaluk-ngaluk mirip adonak marago luwih bakal ngerauhin. Lan jag-jagen jalan. Manokaram dewa dan nugraham Dihar janam sarwo pujanam Namo sarwo nugraham Om dirgayor nirvignam Sukhavarti nugraham Yahai ratu. Tuh, nunas lugero ditiang, mangdo sampunang ditiang kening alpake tandru kering, singgih ratu, yen niwang antuk. Sugro ditiang ratu panditaning swarga ratu Batara nerado nedunin. Wah, kena jawaban mancening bapa tungjau ten kena. Asal wenten swaran gento, asal wenten mantra, sapa sao yantra, singgih Batara sampun nedunin den kenten. Nak mula kehidupan jening sudarmaning bapa dadi Brahmana. Brahmana nika Brahman widi sekala tu bapa. Kelan bapa rao sang siwa. Oh kenten mau tu. Bapa masih rao sang surya. Surya nika surya digriya kadang ketu nak. Suksuman Surya mula misadya ngemang galang, ngemang penerangan kabeh umat manusia neme kejang jano neme kejang. Tumadan Surya. Oke enten apin subuh meduwi jati mensing bisa ngegalang jek merbat duwen ben masyarakat sing Surya wadane. Oke enten klan bapa rao sango Perano. Perano nika danau. Danau nika tungkat. Sukseman tungkade nuntun sisian bapo yatu paro jano mekejang bangsi dongsi tujuan hidup rosang maksartem jagat itu yo caiti darmo tetuak ni penuntun sang marago Prano pang bisa nuntun aman sing bisa nuntun sing Prano rosangu uken tenau tuh sedang becek singi Batara nedonin dong. Dados tiang metakon tadi tungkap tadi zaman demokrasi tadi di jalanan dados tadi men sing idang kriya telepon kan bapo
Iki yo bado telepon kengken tuh. Kan masih nak lingsir nih. Puniki atuh mengkengken. Dijang manaten sapuniki nakon sak maniki. Ratu kan mampun meraga bersih, ampun meraga suci, ampun kenten madui jati, dados kantun kenten, kenten na proyek ngiring rapi kenten dapat untuk itu takon, tukone tadi mau takon. Kini tuh pantini, nge. Nawire bapo subo madan sulinggih ngaraning luwih linggih ngaraning genah bapo mulo genah enane luwih bapo pawaken putus nika napi belas nika palas napi palase indriyane ado dianggo seriran bapone bo palas sing ado nu prana kang hitungan sesari gede sing ado prano ngitungan pakaian mewah apa buin prano ke jalan-jalan ke mall sing ado apa buin makan percewean sing ado tuh walaupun subuh selai tiban pisah ranjang ngajak prano istri bukan kan tuh amat berat tuh mengsengidak itu tuh bonen mau dikso kangahang lu nak puniki atuh nah omong kutang-kutang jadi kita kendan umpamane ngidang nangoh nika engken dalan. Sing ngidang nangon. Dadi yo Dadi ulah-ulah kamu itu. Tuk engken mesti ngidang nangoh kan lu. Tuk udiang nak sing ngidang. Tuk engken ngomong nak sing ngidang. Ke walu kene napan kening. Ngapun.